Быйыл биһа габытын агентиме халыш сосин төрөбүдө 95 сыла болду. Ол ен бу сыл юбилейда хыл болан хыгагаланыгыттан элбак терәһиннәр астылар. Маны бартын культура, уны библиотека леттере иләр сагаланыттылар. Хыл егер элбак мероприятие улла, хамылыха мероприятие сосын саргалак соota ден сайын төрөбүт дойдутор болбута, онда болланы онна инсценировка түгелгете болбута. Олорду дачыстыгар памятный доска, онда боллагана бу манна бартын бу бүгүн боллагана бу чөбайы библиотека ихинен боллагана музей косагалынна. Онна кехеме бу спектакль көрөрү жабыт. Атак агабыт бу юбилейни элбак үле барды. Маны бартын бу илебит сагалабыт библиотека лехеттерер бихи мактабытын тердебит. Онуттан бу мәяре улгугар бу аналлах мероприятиялар болбатылар. Атын улустар геме мотортагатан маме болбута, но кинүлелебит бүтүн орто школатыгар эми амма лицейин оголорун, бүтүн орто школатын жөнөтчүлөрү, кини көрөппит оголоро, олохтоохтор болоннор эми акты кехете болбута. Ону бу сол хабылак болон хорохтор видео конференция бээнен таккан эми кыттыыныл буппут. Онуттон корот оголоргар эми кыгын хегер 31 номерда школаны кытары чоранчык журнал терен ухан конкурс болбута. Хагалы сахатылын өтөр школа начальник кылаган оголоргар. Саха салатын өрнөр студенттер эми Августина Хабарова проегинен ақтан санан агыкка ден хуруячылардан Аллах проегинен эми чөбай бир айыр томнук акты кие истин байакты кие болбута студенттер кытары. Тикурдук бу агабыт атын өйөттерге элбак өлө бара турар. Булени илан сагалан ытар бихи баржомутугар улхан мактабытын тердебит. Онна тон бу маннык хуруячы кинелере агыллары ыллана турар булактана бу хуруячы куруп бихи иккекке битер бар курдук.